Orang takut beli kereta dengan saya, tak kenal saya orang mungkin takut lah. Takut saya jual dia mahal. Takut saya jual kereta okey ke condition? Ada sambung potong accident ke? So saya hari ini cerita dengan you orang, saya kasih special harga. Ini kereta 34,800 je. Kenal saya orang memang tahu you boleh masuk saya page tengok. Saya jual kereta semua kemas saya bayar cewek Kan kira saya tengok 10 biji 20 biji Camry saya baru pilih satu aja. Ini kereta one owner, dulu datang cat original stone chip. Saya ada buat satu video tapi saya tengok stone chip banyak, so saya pergi buat satu layer. Ini saya suruh recon. Itu kuning sikit. Ini satu owner cat original tapi saya suruh buat satu layer lah. Bukan pasal accident saya pergi buat cat. Pasal stone chip. Sebab kalau saya touch up nanti monet magat tak sama color. Lalam pun kemas juga lalam pun kemas juga. Boleh tengok lalam. You orang kadang-kadang beli model 2010 orang pun jual awak ini harga betul tak? Ini 2012 2.5. Ini model baru. Saya pun jual kasih you ini harga juga 34,800. Berbaloi tak? Dengan condition one owner condition, accident free condition. You nak full loan, saya boleh tolong buat full loan. Bulanan 800 lebih. Tapi beli cash lagi senang lah. Tengok belakang semua kemas saya boleh recon semua lampu belakang pun sama juga. Nampak tak? Saya page tak ada jual kereta yang kasar saya cewek, saya cakap dengan orang. So, apa-apa boleh follow saya page. Sekian terima kasih. Jesitan, Insan Auto, saya Bahat.